Olaing'urani lang le Empiris TV, karibu enankae rishata nikijo enenkitagata. Idol naa kajo taata kilepa enkilepata kidogo. Karibu naa enankae rishata nashomo subscriber te YouTube Empiris TV. Ore naake lomon likincho enkiroishi tenadama naa nchere eton eponta dukuya irparakuo lemurua osupuko adaare kinining'ore tialo orkesi oponta alo dukuya te kotini kitok olosho. Ore torkulie omon neibalie nchere eisapuk empurrore olchambai sulaki enorpaek lenchiwa tenebo nkwashen teina luboto olosho. Naa ina naake duo taata totona tiaulo atigira aing'orr olchamba peemepurrori nkwashen. Olaing'urani lang le Empiris TV etejo ormaasani molimue lai olikini. Nejo miarakinoyu oltim omena enkitung'at. Nemitum errap etii enkoontare, nemitum sii kinyi lolorok. Kore duo cool kids, nkera ang' natoiwuoki ake ninche nepuo sukuul, itu ninye inosakini nkaatini, meyiolo ninye Kimaasai aitobiraki, ikena ntae Empiris TV. Ore pooki kekun le Jumamosi, nikintoki ayaki iyie olomoni naa kolotu aisum inkera Kimaasai, oltasat obo kitok loormaasae oyiolo mbaa e Kimaasai, nitoki alotu aisum iyiok ondung'eta erashe, niteng'en iyiok mbaa naipirta Kimaasai ening'ua ninye olosho le maa, tenebo irgilat, mbaa orgilat iyiolo taata ajo emaa irmurran lolosho le maa, iselenken naata enebaikinore ashu noorgilat lenye. Elotu ilo tasat aitoki aisum iyiok mbaa e Kimaasai tenebo ninye mbaa orgilat, mbaa enkiama, mbaa elelero, mbaa kumok ormaasai minosaki ninye iyiok ondung'eta erashe e Kimaasai. Milamari pooki kekun le Jumamosi tiatua Empiris TV pekintayiolo iyie nena onkulie kumok. Ashugo kinomo arare nerupo loitirua naba te yeso anote seriane emba kumo nato tukonya maitoki Ashugo kinomo